الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نفوتو كذا درس من التفسير سورة البقرة. هذا إن شاء الله كو فوتو تودين كو آية تيمي كو ويئتي تاتي إن شاء الله كو نفوتو تودين هذا سورة البقرة. الله دالي ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. هذا يباو الله سبحانه وتعالى جانتادي كو يوندري نياو في حج أمرا وهيكني ان دون وندما فديجي ديدي فدغو كو لابونde poy hidunde Allah subhanahu wa ta'ala ko wowli kon ko duwoni kaberde o hikki ɗon kadi fedde nde tawata nden fedde ɗon hinde faminkini nde wondi e julɓe ɓen kono fil haqiqa na ko woni kon ka ɓernde woni ka yaasi Allah sifani en ɓen ɗon ɗiɗo rentini en wonugol e fedde tawayde hara ko woni e wowlude kon ma ko woni e yeetade jama ko hara na ɗum ɗon woni ka ɓernde sabu ko ɗum ɗon woni inlen ko wiyeten kon naafigankako. Allah daali wa minan nasi hino jeeya e himɓe goo man yu'jibuka beno hawle annulaɗo qawluhu kongol mungol kongol makko ngol fil hayati dunya e piiji yowodirɗe aduna sabu ko honɗum hawlata nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam koko yowodiri aduna kon sabu nulaɗo tigiri anda ko woni ka ɓerɗe yimɓe ɓe ko Allah tun andi ko woni honɗum ka ɓerɗe yimɓe wa huwa alimun bi zati sudur ko Allah andi ko soomi ka ɓerɗe jama haray woɓɓe no woodi arayɓe ka nulaɗo wowla yewtereji weluɗi yewtereji fotuɗi yewtereji ɗaɓɓaɗi kono tawata hara koɓe woni e wolde kon e ko woni ka ɓerde ko yaada limana ko ɗum woni nafigankako hara e fi ɗo e fuɗɗade windanen titre ko wiyeten kon ɗuma darsumen o hande ko ba'du mazahir nifaq ba'du mazahir annifaq haray yoga e ko wiyeten e nafigankaku wa ba'du namujazul iman. Haray ko darsu men on han fedde tawayde woɓɓe e himɓe ɓen tawata ɓe jogi ko wiyete nafigankaku e woɓɓe e himɓe ɓen tawata Allah jonni misal e seeɗaɓe jogi ɓe ko nawnare wiyetede nafigankaku o yeeti en kadi e ko wiyete seeɗaɓe e ko yowodiri e ko fiyete iman. haray noon hiɗen andi ɗeɗo feddeji ɗiɗi kala woni ko siforɗo nafigankaku ma jogiiɗo iman ɓeɗo fof no nodditi ko julɓe ko woni ɓeɗo kañum ko wowli kon ko ɗum woni ka ɓernde ɓeɗo kañum ko wowli kon no weli hito no holla no mari feereji moƴƴanɗi julɓe ɓen hara ko kañum tigui woni e sortude koyɗe julɓe ɓe. Allah daali wa minan nasi hino jeeya e himɓe goo haray min on ɗo ko badiya hina fof no jeeya e yimɓe man yu'jibuka ommo no hawne annulaɗo qawluhu kongol muɗum fil hayati dunya e ko yowodiri e gurdan aduna si tawi woni feere hewtama ka ɗettete ɓe inna kamɓe ɓe mari pehe moƴƴuɗe si tawi woni ka innen wondema kala ko yewtete hara hiɓe welna hito hiɓe wowla hiɓe faminkini hiɗo wondi wa yushhidu llaha ala ma fi qalbihi haray ko ɗum woni himo seedina on neɗɗo ɗon kadi ara no seedina Allah e ko woni kon ka ɓernde makko ɓe kon no fandi bimana himo wondira Allah wallahi ɗum ɗo sen waɗi no moƴƴani wallahi sen waɗali ɗum ɗo moƴƴanta en wallahi ko gonga moni e ɗumannade hara himo andi ko woni e wolde konko woni e wonde ɗon fof ko feɗade Allah inni on ɗum inni nulaɗo woɓɓe no ara ka wonɗa ɗon yiɓe weeli hito ha yiɓe wonda kono tawata ko ɓe woni kon kadi fof ko felade hina ɗum ɗon woni ka ɓernde. Allah noon daali wa huwa on neɗɗo waɗowo jogiiɗo nde nawnare ɗo jikku bonɗo aladdul hisam ko kanko ɓuri satto wengidiral kanko ɓuri sattude. Allah subhanahu wa ta'ala sifi nafigi ɓen ɗo sifaji jowi sifa ara noon kombo wa minan nasi man yu'jibuka qawlu ko ɓe wowlata kon no e yimɓe tawa ɓe siɓe so ari kama ko o wowlata kon no foti ha ko o wowlata kon no moƴƴi ha ko o wowlata kon no ɓuttina ɓerde ha ɗon ko sifa maɓɓe ara noon wa yushhidu llaha ala ma fi qalbi ɗo ko sifa ɗiɗa bonni himo wondira kadi Allah hoore feɗade himo inna wallahi ko no woniri wallahi na no woniri wallahi ko moƴƴeren falanayi wallahi walla mo seedina Allah e ko woni e wowlude kon ɗon ko sifa maɓɓe ɗiɗa bonni sifa maɓɓe tata ɓon ko ɗum Allah daali wa huwa aladdul hisab
ko on kay haray kadi hara haqiqatan ko hombo woni on neɗɗo ɗon hara ko o ɓuruɗo sattude wenge bimana haray ko o woni arde kon e takkonulaɗo ma takko julɓe ɓe jonna feereji o huccitay tun ko ɗum woni golle makko ko yawgol inna hemɓe ɓen ay ka jooɗiɗen ɗa nane mi faalano wowlude kono ɓay si mi wowli bonnay ko ɗum haɗi mi wowla o yaha o ɗaɓɓoya feddeji fi bonnutugol ko alda kon o yaha o ɗaɓɓoya fedde fi bonnutugol ko moƴƴani julɓe ɓen ko Allah daali wa huwa aladdul khisam haray ko on ɓuri bonde ko wiyete wenjidira ɗo enen en jangi sifaji nafiki ɓen tati Allah noon daali sifanaya ɓon ko ɗum wa ida tawalla si o hucciti so tawi woni seedama ɗon o wowli haalaji weluɗi o jonni feereji moƴƴi wa ida tawalla si o hucciti sa'a o yaha fil ardi ka leydi toon li yufsida fiha fiyo bonnu ka leydi o yaha hande kadi o bata ko wiyete campagne fi bonnugol ko alda ko fi bonnugol ko moƴƴani julɓe ɓen kon sa'a fil ardi li yufsida laamon ɗo ko laamu talil fiyo bonnu ka leydi toon wa yuhlika al harsa o halka remuruji wan nasla o halka kañum kadi dammeji ɗin Allah noon daali wallahu yuhibbul fasad Allah subhanahu wa ta'ala hiɗa ko wiyete bononda yawgol sakita ko wiyete ko boni Allah ini miɗa ɗum haray sifa maɓɓe arano on ko welɓe hunduko sifa maɓɓe ɗiɗaɓon ka yiɗaɓe hiɓe wonda fenade tataɓon hiɓe satti hiɓe ɗuma satti wenjidiral nayaɓon si ɓe hucciti ka halda ɗon ko yawgol bonnoya halka ko wiyete remuruji e ko wiyete ɗum wallahu la yuhibbul fasad ɗo Allah jantani ken sifaji maɓɓe ko wiyeten kon innen nayi sifa maɓɓe nayaɓon ko ɗum wa ida qila lahu si o wi'anama kadi ittaqillahu lo Allah moodi si woni ha ko o jokki kon feeñi jama on noddimo inni koko halduɗen ɗo accu bonnugol koko wonɗa e wolde ɗo accu waɗugol ɗum ɗo koko halda fotta ɗo accu firtugol ɗum ɗo si tawi woni heɓike woɓɓe sortotoɓe andino o wa'iri noon ɓe noddoyimo ɓe yeetikemo honɗum kadi ɓe waajikemo ittaqillah ɓeynimo hulu Allah tertoɗa koko jokkuɗa ɗo waddidirgol himɓe qila wa gala e sortugol julɓe ɓen koyɗe akhadathu l izza mawnintinare nde nangamo kadi bimana nawnintinare nden saloyo rutto e ko feewi ko saloyo terto e ɗe golle saloyo accu wowlugol hunde tawata harana ɗum ɗo woni ka ɓerde makko saloyo accu hollugol wondema himo wondi e julɓe ɓen tawata ko kanko woni e sorto koyɗe julɓe ɓen hande noon ɗum no heewi tew koko oɗo aya woni e yewtude akhadathu l izza hara izza konno faada ɗo hina teddungal ɗo ko mawnintinare faada nangamo mawnintinare ko ɗum waɗi nde tawde izza mawnintinagol innayi hino senditi geɓe ɗiɗi no woodi mawnintinare nde Allah subhanahu wa ta'ala sifani hoore mum walillahi l izzatu wa li rasuli ngal ɗon teddungal ko ɗaɓɓagal kono oɗo izza kañum konnu ɗo ko hoyde sabu hiɗen mari izza ko woni mahmud e mazmum ko ɗum waɗi nde tawde o yini ɗo teddungal o yini teddungal ngal noon ngal ɗo ko jillugal honɗum bil ismi ngal ɗo ko jillugal e honɗum e bakkatu bimana ɗo ko mawnintinare jillunde e bakkatu wonimo e salade yo accuto jikku bonɗo on hollugol wondema kanko e julɓe ɓen miɓe wondi tawata si julɓe ɓen haldi ko nafata o huccita o yaa o bonnoya o nodde kadi o yeete yo accu ɗum kañum kadi ɓeydama ko wiyete mawnintinare o salo jokkugol ɗum ɗon o waɗɗodira e ko wiyete bakkatu Allah noon daali hon ɗum si tawi woni on neɗɗo ɗon ko noon o woniri saabu fa on ɗo ko fa'ul fasiha ko inete fa'ul fasiha ko kala fa arɗo tawata hara ko landal woni nder ton bimana siko noon o neɗɗo ɗo woniri himo holla himo wondi e julɓe ɓen kono ka nder ɓerde na noon woniri himo wonda himo andi ko woni e wondude kon fof ko fenade himo andi ko kanko ɓurata weñjude julɓe ɓen himo andi wondema koko boni tun o woni e sakitude himo andi wondema so innama yo accu o ɗum kadi ɓeydaymo mawnitinare e ɓeydamo waɗugol konko boni ɗon Allah daali siko noon o neɗɗo ɗo woniri haray fa hasbuhu yonimo jahannama siko noon siforɗa Allah ini fa hasbuhu jahannam haray yoni oɗo on ɗum jahannama wala bisal mihad haray noon jahannama boni hon ɗum daɗɗorde boni yo taw hara jahannama ko ɗo woni danki maki mako ɗum ɗon daɗɗanteɗa walɗa e muɗum Allah in noon wala bisal mihad haray boni on ɗum inne ruttorde ma ɗuma daɗɗal jon noon haray ko honɗum faala ɗe famude ɗo Allah subhanahu wa ta'ala sifani en ɗo seeɗaji e naafiƴankakuji jogiiɓe jikkuji jowi jikku arana on ko wondema himo weli hunduko jikku ɗiɗaɓo on wondema himo wonda fenade jikku tataɓo on himo satti wenje jikku nayaɓo on so hucciti tun ko bonnugol ko halda bonna
ɗuma julɓe ɓen jikku jowabo on ko so innama modi hulu Allah acca lancugol hakkunde yimɓe ɓe modi hulu Allah acca an kadi wona ka moƴƴata ɗon ɗum noon kadi on ɗum ɓeydamo mawnitinare ɓeydamo kadi fayi ɗaɓɓugol fedde ɓeydamo kañum kadi fayi ruttagol e piiji bonɗi ɗi Allah daali siko noon on neɗɗo ɗon woniri haray fa hasbuhu jahannam wala bi'sa mihad Allah yettike en ɗo hon ɗum fedde nde tawayde nden no sifori seeɗaji eko wiyete nafiqanka Allah noon daali kadi wa minan nasi hino jeeya e himɓe goo kadi joni hiɗen yawde wa ba'du inne namujazul iman no woodi e julɓe goo kañum kadi siforɓe ko wiyete iman wa minan nasi no jeeya e himɓe goo kadi man yashtari ɓe no yeeyra nafsahu hoore maɓɓe ibtigaa mardatillahi fi ɗaɓɓugol welaye Allah no woodi yimɓe kadi on ɗum darantoɓe julɓe ɓen daro fino julɓe ɓen yaara yeeso jonna pehe moƴƴe jonna piiji moƴƴi fino julɓe ɓen yaara yeeso fino julɓe ɓen foolira fino julɓe ɓen ɓantoro fii ko jogidirta julɓe ɓen ɓen ɗon kadi Allah inni ino woodi no yirɗen ni julɓe goo no woɓɓe no ka nder fedde julɓe ɓen sorta eɓe julɓe ɓen ɗuma koyɗe ko non woniri kadi no woodi woɓɓe kadi laaɓanɓe julɓe ɓen reedu laaɓanɓe julɓe ɓen ko wiyete ɓernde yaajuɓe fondo faalanaɓe julɓe ɓen moƴƴereji ko ɗum Allah daali wa minan nasi no e himɓe goo kadi man yashri yani man yabiu mono yeeya nafsahu hoore muɗum ibtigaa mardatillahi fi ɗaɓɓugol welaye Allah on wallahu Allah subhanahu wa taala inni wallahu Allah raufun ko heewɗo yurmede bil ibadi jeyaɓe Allah ko heewɗo yurmede jeyaɓe ko fino honno aya on sakkitori ɗo ko heewɗo yurmede jeyaɓe Allah subhanahu wa taala inni no woodi e himɓe ɗettayɓe hoore mum fof waɗa fi l'islam Allah noon inni min komi yurmeteɗo haray ka nder l'islam ton mi farlali ñawoje ɗe on townata saabu komi yurmeteɗo on kadi ñawoje ɗe mi farli ɗen fof e hoore moɗon ko ñawoje ɗe gaynoto juulugol janga itta zakat mosana julɗo darano julɓe ɓen Allah inni min mi fawali on ko on townata saabu komi yurmeteɗo haray en andi ɗo innugol oya neɗɗo on o ɗetti hore makko o yeeyi fi dina Allah kan wota en sikku kañum kadi haray sa jokki l'islam piiji wonɗi toon ɗin fof haray ko piiji ɗi a wawata Allah ko daali fattaqullaha mastatatum hulire Allah no wawiri ɗon noon haray ko ɗaɓɓa ka ayeje ɗo koya darano julɓe ɓen ka tawata no moƴƴani julɓe ɓen ta wonu saabu innen ayɓe ɓen rewa e sengo ma fi sortugol innen julɓe ɓen innen koyɗe hande no hiɗen andi ko yewtere joni ɗi yewtete goɗɗo jokkuɗo diina si faljinde wotere ko ɗum ɗon fantinte hedditi ɓen kala ko waɗi hina hay fu e hoorele jokkuɗo diina kadi on ɗum wonamo masum himo wawi faljude kono falje makko ɗen ko ɗon rewete fi sortugol mo koyɗe liɓa fi makko few haray ɗum ɗon fof ko ɗum ɗon fof ko ellaji fi goɗɗo no falji nde wotere ma laabi ɗiɗi on hana rewgol ɗon waɗon publicité fi sortugol koyɗe makko fi bonno fi makko ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa taala manti ɗo julɓe darantoɓe surra julɓe ɓen innen yaha wajoɓe si yii palje maɓɓe ɗe munno wondira e maɓɓe e sengo moƴƴereji ɗin Allah manti ɓen ɗon kadi Allah daali o minan nas man yashri nafsahu ibtiga mardatillah wallahu raufun bil ibad Allah ko heewɗo yurmede wonande jeyaɓɓe saabu o farlata ñawore nde jeyaɓɓe woni wawata kala ñawore nde a wawata haray nden ɗon farlaki Allah noon daali ya ayuha alladina amanu kono yo gomɗinɓe kono yo siforɓe iman udkhulu naate fi silmi e ko wiyete l'islam kafatan on fop Allah inni onon siforɓe iman ɓe fop naate e ko wiyete honɗum ko wiyete l'islam mi mana ɗofte ñawoje innen l'islamu ɗen ñiiɓe e laawol diina kan Allah inni kono yo gomɗinɓe haray jente moƴƴa haray Allah no ɗaɓɓiri en ɗo haray udkhulu ko filul amri wal amru yaqtadi l wujub bimana on fuu ɗoftane on fuu jebbilane on fuu ñiiɓe e ko wiyete sariyaji l'islam ɗi woni ko yowodirɗi hakkunde ñaawoje yowodirɗe hakkunde ma e Allah ɗen ma ñaawoje yowodirɗe hakkunde ma e yimɓe ɓen Allah inni on fuu naate e ko wiyete e l'islam wala tattabi'u wata on jokkudey khutuwati cheytan ko wiyete batteji cheytan wata on jokku batteji cheytan innahu no cheytan lakum wonande onon ɓe julɓe aduwun ko gaño mubini ɓamguɗo few gaño mon ɓalejo kiɗo wiyete cheytan Allah noon ko ɗum inni ɗo haray onon julɓe ɓen fof kala annduɗo no sifori iman kala annduɗo Allah inni naate on fof ko wiyete e jebbilagol naate on fof ko wiyete l'islam naate on fof ɗoftoɗo ñawoje sariya Allah ɗen wata on jokkude laawi cheytan ɗi wata on jokku batteji makko ɗin fof saabu kanko gila mama soroɓe mon ɓen gila annabi adama o daranike on noon ko wiyete darandeji gaño laaɓuɗo kiron ma ɓawluɗo kiron
Allah non dali fa in zalaltum si on onike on salike hara min ba'di ma ja'akumul bayyinat bawo di hujjaji bangudi fo feñande ono on tigi jabali juldo runki doftagol sariya Allah jabali fe ko Allah dali kon Allah inni si tay woni wa idha zalaltum si on onike jonno do ko famete Allah ko dali do ko in wa in zalaltum hara hide mari in ida mari idha ida mari ayyan in ko kala ko tawata hara no yowondiri esikke inne in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan bimana de tawde juldo kanyum hewata tertagol sifardo iman hewata tertagol ko yete sari Allah ko haysi tay woni o falji imo wawi faljude kono o tewota ko o terto sari Allah Allah yewtiri in sabu in kanyum ko wawi wonde no wawi ronkugol wonde amma idha dum do kala ka idha ari dum do tultata Allah ko on dal idha samaa'un shaqqat dum do sikki ala yawm al-qiyamah ndeno daru dum no waday donc ko idha amma ayyana dum do kanyum kadi ko shart bi maana o do ko si tay woni ko fi dargal hara ko sarti na ko tultata ko hulbini kadi ayyana mursaha kala ka woni ayyana ka al-qur'ana ko hunde ne tultata hara inde wondi e ko honno e hunde hulbinide donc ayyana arta kala ko tultata inne onno idha kala ko wawi wonde no wawi tultude inne in ko duwadi do Allah dali on wa fa in zalaltum si on onike si tay woni on julbe go tertike l'islam julbe go hino wawi wonde min ba'di ma ja'atkumul bayyinat bawo di hujjaji bangudi fu ardon julde den no bangi few zakat hino bangi few dewe den fu Allah subhanahu wa ta'ala no bangi few al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan Allah bangina ni on fop tafsilan li kulli shay Allah no bangi peji fu si dum don fu no feñani on fop on de wobbe sorti ke sali ke sariya Allah inni fa'lamu haray ande anna Allah pelletno Allah azizun ko jogi do dole hakimun nyenyuno stay woni Allah yamirima hunde Allah inni ya terto hunde ajabali Allah inni muhabbima sabu ko kanko jogi dole ko kanko kadi nyenyi sabu ko kanko nyenyi wadi on don sariya mo salida ko duwadi do onno o fala innude joni muhabbima ha yawmal qiyamah o ndara si ko on duwa wallamo sabu kanko mo yamirima o jonni ma nemaji din fo o inni ya rewma an salira dum don Allah inni wondema anna Allah pelletno Allah azizun ko o jogi do dole hakimun nyenyi Allah non dali hal yanzuruna hal do ko hal yarli hara kono hal on do ko bi mana on ma ko istifham kono mana makko on ko nafi ko rigu kon bi mana hal yanzuruna yani ma yanzuruna be habbitaki ko windi do ko yarli be no habbiti kono mana on konno be habbitaki saloto do nyaawoje Allah den sabotowo diina Allah kan ronko wo jokkude ko sariya ko Allah yamiri kon Allah inni ben ko onno be habbiti be habbitaki illa an ya'tiyahumullah si wana Allah subhanahu wa ta'ala aroya be fi zulalin e duma dowdiji min al-ghamami e dule wal malaikatu e malaikaji din wa qudiya al-amru fiyake on nyaawe bimana kala salido de inne nyibugol e sariya Allah on ben kon ben sifor ben kon be habbitaki si wana nyande dargal dari Allah subhanahu wa ta'ala ara e mabbe kara no wondi e malaikabe mum ben ko Allah subhanahu wa ta'ala andi ko be jelo hara hibe fu hibe wondi Allah subhanahu wa ta'ala Allah nyaawa hakkunde ben salinobe don Allah nyaawa be non hande kadi ko won fi on dum Allah yamiri be hunde be salani nana se fami aya yani be sali be l'islam be habbaki si wona Allah subhanahu wa ta'ala aroyabe e ko wiyete fi zulalin e ko wiyete dowdi min al-ghamami ko wiyete dule wal malaikatu e malaika bimana Allah e malaikaji din arda Allah nyaawa no hakkunde mabbe Allah dali aya go la zulmal yaw are to nyaalande nyande Allah no jonni tabe wa qudiyal amru fi yake o nyaawe nato yebe aljanna ben nabire kal janna yo Allah wado en e ben do nato yebe hite ben nabire ka hite Allah non dadi wa ila Allahi kaka Allah tum turja'ul umur fi yakujini wete ruttete kaka makko tum fi yakujini ruttete yawmal qiyamah hay goto jogaki dole e nyaawe gol ton goddo sona Allah subhanahu wa ta'ala hay goto ko toni dira kon kadna ga fop
tonko no wa huwa ahkamul hakimin ko kanko woni ñaawoyo wonde ñande kanko woni maliki yawmiddin ko kanko woni inne wondema lanɗo nde ñande maliki yawmiddin maliki ko kanko kadi jeeyi ko wiyete ko kanko jonnitata toñaɗo ko toñano kon emo toñaka kañum kadi jonnita baraji makko ɗin haray ko jangeten ka aya ɗo hande aya mo janguɗen ɗon Allah sifani en seeɗaji e ko wiyete nafiganka ko yagal ɗum noon hande no heewi darotoɓe ha gasa nde no yewte heɓe wondi e jama on si gaynama ɓe yaha ɓe bonnita ko halda kon fof para koko moƴƴani julɓe ɓen Allah subhanahu wa taala ko ɗum ɗo yeetiɗo inni ɓeɗo no ɓuuri yimɓe bonɓe ɓen fof ko ɓeɗo ɓuuri bonde fi honnon saabu ɓen ɗon ɓe wowlata yeeso yimɓe ɓen haray kaka seraji ɓe woni kala ko haldaɓe bonna kala ko fottaɓe bonna Allah inni wa huwa aladdul khisam Allah yeetini o yeeti en kañum kadi yogaji e julɓe ɓen Allah inni yogaji e julɓe ɓen ɗon kañum kadi ko ɗum Allah yamiri ɗo fof yo naatu e ko wiyete e nder l'islam ko jebbilano sariyaji Allah ɗi woni koko woni hakkude ma e Allah woni koko woni inne haqqeji haqqullah aw haqqul abd woni koko woni haqqeji ma hakkude ma e Allah woni ko haqqeji ma ko woni hakkude ma e yimɓe ɓen Allah noon rentini en woni wala tattabi khutuwati shaitan ta on jokku batteji shaytan sabu sa jokki tum batte shaytan kaka shaytan fokkiti ton ko ɗon fokkutuɗa Allah noon daali innahu jonno mo yeytaden ko fi hon ɗum o haɗani en jokku shaytan o inni sabu shaytane o mo nanoton inneteɗo shaytan lakum wonande on aduwun mubinum ko gañomon ɓalejo kirum ɓanguɗo few hatto jinamiji tagol fiya faamu shaytane ko gañoma Allah noon daali wa in zalaltum si on oñike on jaɓali ko sari on wi ɗo ɓaawo ɗi ɓanganduyeji fof laaɓani on pos annabaɓe ngari ɓangini fof defte ɗen jippinama haalaji ɗin fof hande ɗa wawi rewde fi faamugol alqur'ana faama sari allah o si ɗum ɗo fof laaɓani on onon on jaɓali ɗum Allah inni fa'lamu anna allaha azizun hakim hare Allah subhanahu wa ta'ala ko jogiiɗo doole mo habbima yawmal qiyama ndara nangande makko nden so nangima ko hombo wawuma yaltinde e konko mo nanguma ɗum Allah noon daali hara siforɗo ko wiyete angal jokkugol l'islam angal ɗoftagol sari Allah o sifori bonnugol hakkunde julɓe ɓen lanca hakkunde julɓe ɓen inna yowodira innugol qila wa qala mi wi'i mi nani tata hina non woniri no wonda fenade Allah daali ɓen ɓe habbitaki si wona ñande Allahu subhanahu wa ta'ala e malaikaɓe makko ɓen jippoyi tata duule no hoore maɓɓe ɓe ara ɓe ñaawa Allah ara ñaawa fiyake on hakkude maɓɓe Allah inni nden ñande noon nden ñande nde ñande Allah subhanahu wa ta'ala ko nite kon ñande o ñaawoyta hakkude mofte ɗen fof wa huwa sari'ul hisab ko yettuɗo hasibore nden ñande noon haray fiyakuji ɗin fof probléme ji waɗuɗi ɗin ka anda ɗo fof toñidira koni kon fof goɗɗo wata ukkitade avocat wata toon recours ala toon fus ala toon ko kanko ko e makko fiyakuji ɗin ruttoto mo inni ka hiite wo goɗɗo wata mo yaltinoyde toon mo inni kadi kala janna wo goɗɗo wata yaltinoyde mo toon ko ɗum o mo yeeto en sono kala kal qur'ana yen hitti gollen ko moƴƴi ɗo yen hewtoy e ñalande tawayde sottari ala toon adlu ala toon shafa'a ala toon tefore ala toon avocat ala toon recours ala toon justice ɗuɗiɗi ala toon ala oɗo juge jo ñaawi joni wiyama ɗefta avocat jo no gasa bonnita ko a juge jo ɗumanni ko ɗum kaka annaga lahara si woni ha a ñawama ko to fokkutuɗa goɗɗo landitotako sabu hay e goto powɗodiroyta toon ko Allah subhanahu wa ta'ala tun laani ko ɗum ni maliki yawmiddin wa ila llahi turja'ul umur kaka makko tun fiyakuji ɗin inne ruttete haray hiɗen ɗuma andintina ɗo haray enen e jangiɗo aya kala dalɗo wa minan nasi man yujibuka qawlu aya mo watti ɗen jangude oɗo aya ko e neɗɗo jippi wi'eteɗo innen ɗuma ahnas ibnu surayk oɗo kon warno ka nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam o inni mi gomɗini l'islam julɓe ɓe fof sikki ko gonga on tuma ɓe longinimo shahada ɓay o fokkiti o yehi ka sera sare o tawi geloɗi himɓe e nayi himɓe o sunni ɗi fof gesele himɓe ɓen o sunni fof oyni min ko fenade mum min mi yawno kanulaɗo min mi gomɗini kono kaka hunnuko ka nder ɓerdan komi kefere o yani e piiji ɗin fof mo sunni ko ɗum ɗo woni sababu nuzul oɗo aya wa minan nasi man yujibuka qawluhu fi hayati dunia wa yashhadullah ala ma fi qalbi wa alladu alqisa ko e hoore oɗo aya on jippi kono na e hoore oɗo tu ñawetemo sabu ulama i tafsir ko no inni al ibratu bi umumi lafdi la bi khususi sabab ko gonga aya on ko e hoore makko a jippi kono kala siforɗo jikku makko ngareno natori kadira aya amma aya innugol ɗo
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله no jaa be kad sodir yeeyde be hoore mudum fi dina Allah kan hare o do kanyum kadi aya ko Suhaib ibn Sinan al-Rumi Sayyidina Suhaib o do kanyum kadi ko sahabajo o faala no firudugol enulado sallallahu alayhi wa sallam baynulado firi senike Madina o faala kan kadi tawtoyde nulado Madina iwa leydi makka ndi yimbe makka ben inni sayi hay kwantum kono jawdi mandi ayadata hay e pipitiru oya detti jawdi mun di fof bay ndari tawi wata ferugol yaada e jawdi mun ni detti jawdi mun di fof joni heferbe ben joni inni ene mi detta jawdi mun di fof mi jonna ono heferbe ben fi yom accu mi iwa kaledi makka do mi yaha Madina bay ko ton Allah wona e rewede o detti jawdi makko ni fof o joni heferbe ben fi yobe accu o yaha o tawtoya nulado sallallahu alayhi wa sallam o wadi dum don o dogidi e dina makko kan o jonni jawdi makko ndi fof innen heferbe ben fi yo yahu o rewa Allah ko yon don o do aya jippi wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufun bil ibad hare nulado sallallahu alayhi wa sallam baynani qissa o sahabajo do Sayyidina Suhaib Rumi nulado maki rabiha Suhaib rabiha inne Suhaib bimana Suhaib ganike Suhaib on tonike o tonike sabu haykugol jawdi mum fof doga fi Allah wondo ya e annaba be yimbe moƴƴuɓe tata joddima an alqur'ana on jippoto yo e hoorema sabu ko waɗuɗa ko jippo jange ha yawmal qiyama e kadi ko fi yoɓoyowo on yawmal qiyamata ko fi on accitanɗa jawdi ma fof doguɗa nulaɗo maki o neɗɗo ɗo haray o ko ɗum wiyete mo tonike haray inchallah ko ɗum ɗo woni sababu annuzul ɗe ɗo ayeje ɗiɗi Allah yettike en ɗo feddeji ɗiɗi kontorɓe ko ɓe julɓe oya ko laaɓuɗo poy oya ko tunuɗo dus oya ko woni e wowlude ko na ɗum woni ka ɓernde oya noon ko woni e wowlude kon ko ɗum woni ka ɓernde inchallah hiɗen tori Allah subhanahu wa taala yen jeeya e fedde tawa nde imanu mo wonɗen e wowlude hara kon ɗum woni ka ɓerɗe meɗen saabu kon ɗo mari joddi yawmal qiyama hara elan hatta ka darsu men ɗo hannde inchallah wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu